Kukising na Maitay-dagi huranba san charaga kangkhalaglaga Maitay-da landaraklay khunjasing. Kuki militensing na Maitay-gi san halaga charaga masa kangkhalaglaga Maitay-da landaraklay haina khunjasing na phongdoroklay. Thaugdok asi khurkhul maning lobukta thokpa Maitay-gi san singarang nongthil kuki militensing na kumtharaktuna nongmay na kaptu na halaba matungda sanbi ani hurandu na pukray. San ani amana nongmay kaplambadagi asokapan ng lehaire. Thaugdok asigi matangda sangi mapu Kurkul makalay kay dagi haikam Lord Maitay na. Kurkul maning labugta kulgilaw mising na loyzaba san sing thadok pa. Kukising na halaga po ba? Soklaga na nantorok pagi tawdok kasi handaki asin ahumlag suban eh. Ngarang mahakiway na san mga thadok kibada. San na niyaman na hato na pukraga. San na humaman na nung may napando na sokto no halakhe. Asi kumatawdok kasi na sasan loy do na. Lawing kol suzari ba law mising na chaw na nungay taba pawalay. Asi kumatawdok kasi matungda mo na thokta na ba, lay nga kamadi marilay na basing na midyang sang biyo hayi ring.